Ok, premier squad. Sixième. Baba la moni yo Ok, alors vous voyez, pour les moutons, ça va la laser. Ok. 18 registre out. Donc, il y a la ligne, ça de tout. Oh, il est là, mais il y a la zéro. La fine a jamais marché, la salle de la gâchette. Papa, est-ce que vous avez exemplaire? La zéro, il faut qu'on ait une arme là. 18 hours. Ajita garçon. Ajita garçon. Passionné perignoso. Ajita garçon. De l'autre côté aussi, Kuitabi, c'est aussi le parc de Virunga et le ferme continue jusque-là. Toute cette terre bénéficie à effectivement ce qui était dans la dynamique des discussions politiques. Les paysans au niveau de Kichanga, il manque là où cultiver, et tous ces fermes ici ne produisent presque rien. C'est des hectares et des hectares. Avant, ce n'était pas comme ça. Toute cette partie, c'était les plantations du thé. Il y avait des ouvriers qui cultivaient, qui étaient salariés et qui avaient aussi leurs chats pour des cultures vivrières. Mais maintenant, ça a changé. Tous les ouvriers sont débarqués dans toutes ces concessions. Ils sont dans les camps de déplacés. De l'autre côté, c'était le patrimoine mondial qui est le parc de Virunga, mais maintenant c'est défriché. Alors il y a tout un déséquilibre. Et je pense qu'il faut le rétablissement de l'autorité de l'État pour équilibrer les choses. Parce que toute cette terre, que ce soit du côté du parc, que ce soit du côté des plantations, c'est occupé par quelques hommes politiques au plus haut niveau national, qui ont l'argent, qui ont le pouvoir politique et qui bénéficient de toute cette terre à la merci des paysans qui croupissent dans les camps de déplacés. Njovali hapa ni Murompwe, kama viko napanda wanaenda Goma, sijue kama viko naenda wapi. Depo usiku yote viko napanda hapa ni Murompwe, make washapanda hatujoma viko naenda wapi. Kila mtu na mzigo wake na mamaiti zimevuka. Kimake mabunduki nazo wiko azibeba, hapa wote ni hao. Naacha nibyo ni sawa nuko mbona gushaka amaboko byaratinze nkuko gutinda gutyo nibyo biri guha umwanzi ingufu bigatuma abasha kwiyoruganiza akabasha kuoruganiza ibintu nka biriya. Ubwo urukumva ko rero police abantu bari gutinda, police we ari gushigikira ubutegetsi bwe, ari gushigikira
shigikira amaboko ye kuko nawe ari kurukirita hano ari gukora za rukirito foruse ari kwestora intuza ze ashi uburyo abyumva abaturage ari kugenda abamentona abametiriza agira ate utuntu nk'utwo ngutwo ku buryo mbese usanga mu minsi iri imbere kuko bagiye gushyiraho ikintu cya local defense bira bya auto defense civile bari kubitegura ku buryo aho umuntu azajya anyura hose bizabikorwa byose bagiye kujana abaturage bakoresha ari bagiye kujya bakoresha none ubu bakagenda bakaja kuri ruwe possible none inyuma hagasigara hari auto defense civile ubu nibyo bari koruganiza ku buryo usanga police abantu bari gutinda police bashobora no kuzagira intuza ndongo ni ukuvuga ngo ni Kongo niri kubaha ingufu niri kugumya kubashigikira mu gukora ibyo bagomba gukora byose kubera intuza gutinda kuri yagisa gutinda kugira gukora de contre attaque ukubona ko we buri gihe ari kuhora ari mu kazi ukubona ari gushaka uburyo yagira ntuza yafunga ntuza Goma akayifungire ntuza imihanda yose akayifunga hari igicanga nubwo byananiranye ariko wabonye ko ari gushaka gusatura kugira ngo anyura handi ku ruhande ubwo urukumva ko rero police abantu bari gutinda kandi nta bufuzi kabije yarafite nuko ikibazo ni kimwe gusa imirwanire ya Kongo irayo kurwana classique bari kurwana classique urukubona ko nawe classique yayivuyemo yavuye muri classique buno yagize muri gerira wabonye ukuntu ari kugira intuza ari gupfumura agapenetramo hagati akinjiramo are interieri akaba arimo aje yinjiza abasirikari nawo police FARDC ngo izagendera sunika ntabwo bibaho ntabwo bishoboka umuntu yamaze kugera iriya kuvuga ngo urasunika utadeboruze utamucengeranye ngo umwinjirane ntibishoboka ubwo rero kumva ko sinzi nimba mubona ntuza warekare n'amasisi nizimara gufatwa bamaze kugera muri karamashamba bamaze kugira uti nimba mubona bizakunda koko bizashoboka ubwo kumva ko rero ni ibibazo Kongo iri kugira intuza iri kumwa donko ni iri kumuha ingufu ni iri guhumwanza ingufu cyane ku buryo ubwo bitangiye guteza n'abantu urujijo gukuntu abantu bakomeza kugira babasunika babajana inyuma abandi nabo aho bageze bararyama barasinzira ku buryo ubu ngubu mbese n'iby'intambara bamaze kubyibagirwa bamaze gukuramo imyenda twavuga nka bari abasirikari bagize bari za Rwindi na hehe bamaze gukuramo imyenda ubona ukurirwa bambaye amasogisi n'akamba mbiri cyaruguru rusinzi n'ibyo ntambara kandi mu gihe nomiwe ari gupenetra ariko savubwo ni imana izabibamo no kwiragiza imana naho ndi kubona ingufu zanyuze abantu twababwiye mu dusigire materiel dimwe dusigaye turi kugira twe turi gukomagurana n'udukoresho dukiya natwo twagiye twirya tukimara materiel zingana kuri abaziryamanye inyuma nta kintu ziri gukora ubwo ni ikibazo ubwo kirahangayikishije barazifata ariko intambara irangira abafaransa bafatanyije n'abongereza n'abanyamerika batsinze Ubudage izo region barazigarura hakurikiraho indi ntambara ya kabiri y'isi abafaransa again Abadage barongera icyo gihe bafata Ubufaransa bafata n'abihugu bindi byo muri Europe aho hantu again barongera barafata ariko Abadage baje gutsindwa ubu ngubu aho hantu hari mu Bufaransa imitekerereze y'aba Bismarck icyo gihe yenda na nyuma bahitira bajyaga bibwira ko Ubufaransa ari igihugu kiri weak kandi koko bagiye barwana barabatsinda ariko Ubudage bwaje gukubitwa bapfusha n'abantu benshi cyane igihugu cyabaza kugicamwe n'ibike kumara imyaka hafi 40 ngahe Abadage baje kwiga bamenye ko intambara zitari ngombwa n'ubu ngubu mujye mubona bashaka kubasunika mu ntambara zo muri Ukraine ubona ko Abadage bagiye baseta ibirenge ibi rero ndabikubwira ko u Rwanda igihe Perezida Kagame y'icyaha akabwira abantu bose ko abamukikije bose ari abanzi akajya muri Amerika akavuga ati
kugira ngo uriya muntu tuzamurekure keretse muteye igihugu. Ibyo birashoboka. Abadage ndakubwiye ko bagiye batsinda abafaransa inshuro 3, ariko nabo niko bagiye batsindwa abandi baza bahabakura. Muri rero mu kinyejana cya 11 ubu ngubu ntabwo nibwira ko u Rwanda rwafata Kivu cyangwa rufate Kongo, ntibizakunda. N'abareba muri M23 ntabwo bashobora kuvana ubutegetsi bwa Kisekedi, ntibizakunda, ntabwo byakunda. Byarakunze muri 1996 ariko ubu ntabwo byakunda. Uretse n'akarere n'isi yose ntiyabyemera. Aho rero niho wibaza utiriya ntambara ni intambara batekerejeho neza ku buryo bwa politiki. Ise ni intambara batekerejeho ku buryo bwa sociali, kubera yuko kugira ngo barebe ingaruka zabyo. No mu buryo bwa gisirikare sinzi icyo bumva bazageraho, kuko kuva twajya za Kitona n'abyakurikiyeho by'abankunda n'ibindi mbona ntacyo bifasha. Niza M23 zibaye kabiri ntacyo zirimo gufasha, ariko babihoramo. Maze Kongo muri iki gishobora kuba ari igihugu kigaragara nkaho gifite faiblesse, kandi niko bimeze. Niko bimeze kuko ureba igihugu ukuntu kingana, ukareba umutungo gifite, ukareba abaturage bafite, ukareba n'iki, ntabwo cyakaba giterwa n'igihugu nk'u Rwanda ngo bikunde. Nuko hagomba kuba harimo ibibazo, ariko ntabwo ushobora kugendera ku bibazo by'abandi ngo none ngo kubera umuturanyi wawe afite ikibazo runaka ugende ujye kugenda ukurure inka ye, ufata ihene ye, ugende ujye kwigira iyawe. Ibyo nabwo ntabwo bikunda. Ariko ikimaze kugaragara ni uko isi yose imaze kumenya u Rwanda n'umuyobozi warwo ko ari igihugu gishotorana. Nicyo kimaze, Kongo niyo imaze kugaragariza isi yose n'akarere ko Perezida Kagame n'u Rwanda ari abantu bashotorana. Maze buriya ushobora kubana n'abantu bakakwihorera, bakora ibyo ukora bakakureka, ariko ejo ushobora kwisanga uri mu kibazo ntuzagire ugufasha, kandi bashobora no kuguteranyiraho bakavuga bati uyu muntu aratubangamiye, reka tumushyire ku ruhande. Maze rero igihe umuntu avuga ngo keretse yabaye invasion, ntabwo invasion irashoboka. None se Abadage bari bazi ko Abongereza, Abanyamerika n'abandi bashobora kubateraniraho bakabakubita bakabaka Ubufaransa aho hose aho bari barafashe? Inyenzi zaratsinzwe, abantu bararirimba babagira umugani, ariko abandi baraje bararwana barataha. Buriya rero biriya byo kuvuga bati ibintu bya Kongo, bati tuzahora tujyayo dufite umuti tuzawuvuguta tubagaburire, ushaka kuvuguta akaba ari wo bawunywesha, nabyo byashoboka. Nkuko babahitira bavugusa umuti bagafata Ubufaransa, ariko nyuma yaho n'ubu ngubu mu Badage ntawe ushobora kwita umwana w'izina rya Hitler, ntawaryimwita. Icyo rero bakwiye kukimenya. Ikindi rero ni ikintu uvuze uti ikintu cya jenoside. Jenoside yarabaye, ariko muri iki gihe ni ikintu kibabaje ukuntu iyo ubutegetsi bwa Kayibanda bujya kuvugana n'impunzi z'abatutsi zari zarahungiye muri biriya bihugu. Bashoboraga no kugumayo, ariko barumvikanye nabo. Ntabwo uzambwira ngo uzajya kubahiga, uhige base, wice ba nyina, none uzavuge ngo aba bantu bazagukunda. Kuko nakubwiye ngo abavugana n'abafite icyo bapfa, abadafite icyo bapfa ntibakibona, ntibagira icyo bavugana. Ariko bariya abana batoya usanga muri Kongo akajya kubona akabona ingabo z'u Rwanda zirazishese, icyo gihe avuka yabaye FDLR. Ni ukuvuga ngo FDLR izahora iri multiplication iyo muri situation yo muri Kongo. Icyo wakuraho yenda n'izina gusa, n'izina gusa. Icyayikuraho rero ni iki? Nuko bakwiye kuvugana nabo, ushaka gutaha agataha,
ushaka kuguma hariya akaguma hariya, uwo bahaye imirimo bakayibaha kandi barayibahaye barwarakabije abandi n'abari bayibahaye ntacyo byahindura, ntacyo byahindura. Ariko ikigutangaza njyewe kijya kintangaza n'u Rwanda, ubu se na ba Putin ko nabonye abantu bo kwa Putin bavugana nabo kwa Zelensky. Kuvugana n'abantu ntabwo ari weakness, ni strength. Burya igihe umuntu afite ubutegetsi, afite ingufu, n'ukwiye kuba magnanimous, akavugana n'abariya, hari nawe ukwiye no kubisaba ko muvugana. Hakuriya mwabonaga Kenyatta ahamagara Odinga bakaza bagahura ariwe bamutumiye. Niko ibintu bikwiye kuba bimeze. Ariko kuvuga ngo abantu nzabica, uzica se abana, wica abo babyaye, wica abuzukuru, wica abuzukuruza bose barangiza. N'ubu ngubu FDLR yabaye nini kurusha yenda n'impunzi, ishobora kwingana n'impunzi